Girêda nawî bi zmanê dayîkê ve çîroka evîndariyeke cuda ye. Ji destpêka ciwaniya xwe ve dest bi fêrbûna zimanê Kurdî kiriye û paşê bûye mamosta û bi sedan şagird li ser destên wî fêrî zimanê Kurdî bûne. Nivîskarê Kurd Abdulhekîm Ehmed Mihemed di sala 1977 de li gundê Girê Pirêj dayîk bûye. Zaroktiya xwe û xwendina seretayî li gund bihûrandiye. Piştre xwendina xwe li bajarê Tiribespiyê berdewam kir. Bi sedema hejarî û rewşa siyasî û ewlekarî dev ji xwendina xwe berda. Lê piştî çend salan lê vegera û qedand. راستي تا صفين هاجي من خوند ايدي جو بيدا من دفش خوند قرا من دست بكار وباركر لي جو بيدا بشتي 10 صالة الخوند خو بقرام من خوند خو بردوام كرس شو ما زانكو من وجا فرانسي خوند من زانكو خلاص كر الشامي عبدالحکیم محمد ساڵa 1994 xwe fêrî xwendin û nivîsandinê bi zimanê Kurdî kir û gavên serkeftî têde avêtin ta pirtûkeke rêzmana Kurdî derxist. نوتو چارا پێنجا دا من دەست بخوندنێ بخوندنا پرتوکاوان کرد من دەست بە فێرکردن و خوندنا زمانی کوردی کرد ڕاستی بێگومان یعنی من کەسی ئەس فێری زمانی کوردی نەکردم من خۆبخوا فێری زمانی کوردی کرد و گەلێکیژی بە زمانی کوردی بە گرێدای بوو زمانی من زمانی دایکێ لەو ماژی من خستە شتێکی سەرەتاییش بۆ خوا یعنی من گۆ دەبێ ئەس فێری زمان ببم نەتەنێ فێری زمان دەست بمە پۆسپۆرت زماندا ڕۆمانە کۆچا داوی ڕاستیژە ئەڤژی ڕۆمانەکە پر گرنگیانژی پر خۆشەژی و پر ڕۆمانەکە دڵتەزینە ینی دل بە ئێشە چیرۆکەکە کوردیە چیرۆکەکە مالباتەکە کووردە ددەما یانژی دەبێژن ددەما شەرێ جیهانی پێشیدە یانژی ئێدە دووادە وەڵە ددەما شەرێ جیهانی ئێدە دووادە ئەڤ چیرۆک چێ بووە ددەما سەفەربرلێکێ دێ دەما گۆڕووسا کەتن خاکا کوردیدا و گوند و وارێ کووردا خراکردن و گوند کورد کوشتن ji biçûk û mezin e. Derbarê nivîsandina helbestê de nivîskar Abdulhekîm dibêje ku ew ta niha negihaye wê biryarê ku dîwaneke xwe ya helbestê çap bike. Yani min destpêkê min ji xwe helbest dinivîsandin belkî ne helbest ji zin karim bêjim helbest bû lê min yani min digot ji xwe min ji xwe digot min digot helbest e min nivîsan min baş helbest nivîsan rastî û di helbestê de jî baş pêş ketim ji xwe bêguman ez îsal jî ez çûma mehricana helbesta Kurdî û mehricaneke xweş jî bû تاوەکە ئیرۆ ئەز هەلبەستێ دەنویسێم لێ حتا نەها من خۆک هەلبەستوان نەدیتیەش بەرگۆ ئەس دخوازم دەما گۆ ئەس دیوانەکە خۆ چێکم دخوازم دیوانەکە برێک و پێک بێ کەسێکی گۆ بخوێنێ بێژێ بێ ئەف هەلبەستن و ئەف دیوانەکە هێژایە گۆیەک بخوێنێش بەرگۆ نەها ئەس بخوازم ڕاستی هەلبەستێمی هەی چار دیوانیش دەردکەم لێ ئەز نا هێژی من نەگهامەوەی بریارێ گۆ ئەس دیوانەکەی خۆ چاپ بکەم. Di sala 1996 de dest bi karê siyasî kiriye. Niha jî xebata xwe weke endamê desteya rawêjkariya pedekesê berdewam dike. Ji sala 1999 ta sala 2009 endam û bêjerê Koma şanîdar bû li bajarê Tiribespiyê. Endamê Ofîsa Cîbicîkar ya Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriya ye. Her wiha endamê desteya sernivîseriya Govara Pênûsa Azad e. Nivîskar Abdulhekîm dibêje ku asta nivîsandin û wêjeya Kurdî di dema niha de bi pêş dikeve û pêwîstiya zimanê Kurdî bi zimanekî standard e. ji xwe wêjeya Kurdî rastî yani diva demê talî de wêjeya Kurdî hinî kes karin bêjin pêş ket. Berî niha em tev zanin zor û zehmetî hebûn, dijwarî hebû, kesî nikarî bû kêfa xwe jî bikarî bû pirtûka binivîsiyan jî çap bike. Lê vê dawiya rastî çapkirin çêbû, nivîsandin çêbû, zimanê Kurdî baş bela bû û bû azad bû. Rewşenbîrê me xwe pêş dixin, nivîskarê me ez karim bêjim asta wa bilind dibe, pirtûkine cuda derdikevin, ev jî tiştekî cihê serbilendayiyê rastî û zimanê Kurdî bi taybet hinekî pêş dikeve baş bi rengekî baş pê dikeve pêş dikeve lê em bêjin nebêjin îro zimanê Kurdî zimanekî standard jêrenîne rêzmanzan hene ڕاستە هەندێکن ناو کوردادا 40 ملیۆن کورد بەلکی 20 رێزمانزان نینە لێ حتانها ژ وارە رێزمانزانە لەڤ نەکریە حتانها نەگهانە زمانێکی ستاندارد. Berhem û pirtûkên nivîskar Abdulhekîm Mihemed yên çapkirî û neçapkirî jî ev in. Ziman û rêzmana giştî ya zimanê Kurdî, zaravê kurmancî, goça dawî, roman,
چیرۆکن ژوێژەیە هۆڵندیش بۆ زارۆکان. تراژ مۆنۆلۆگ لیمازە ئەنا bi zimanê Erebî şano heste nest bi zimanê Kurdî helbest serbarîk û gelek gotarên wî bi zimanê Kurdî û Erebî di rojnama, govar û malperên Kurdî û Erebî de hatine belavkirin.